Čuti, Siptar! Zove, samo zove! To sam i glazbeno učio. Čekaj da počnem. Na glazbenom sam to. Koje, ovo? Glazbeno sam. To i onda. Čuješ? Čekaj, nema Daj, sikme te hrata, živote. nema junaka. Što, moram se ispraviti. Kao što je bio ban. Je. I tako dalje. Evo, I zeljena trava prikriva voda. Na njoj raste glava. koja divlja... Stvarno ste divljaci. Jer se to snima? Ne. Mi smo divljaci. I tebe sam sitka fano. Ti vidim. Da Bog da si zapalila. Evo počet. Ona mi je ostavila. Posvećujemo hrvatskoj budućnosti. Evo ovako. Mi smo hrvatska budućnost. Gledajte nas. Novoj 1000. Slušajte nas. Ulazimo polako u 1990. Koja, daj šuti. Samo Poljako nemaju, ako je brzo bolji me na brzo. Polako ćemo tako, polako. Ulazimo u 1990 i... Tu. I slušaj sad. Hrvatska ulazi 99. Šatro je. A hoće bolit kad uđe? Čuješ? Hoće bolit kad ova 99. kad uđe, hoće to bolit? Ovisi koliko je široko. Znaš. Pa ako je 99, to je... Čekaj, uzmi fi. koliko je to cola? Uzmi fi, eto ti sad izračunaj. Pa znaš da si drug Tito ukreće u grob, od smeha. Ne mere verovat. Koga okreće? Ajmo konstatirati stanje. Situacija je... Složena. Je li bila ikad bolja? Znaš kad je bila gora situacija, općenito na zemlji? Kad je Tito umro, onda je najgore bilo. 5 milijardi godina kad se zemlja tek hladila, onda se uglavnom atmosfera sastojala od dušičnog monoksida. To ti onaj plin koji smrdi ko pokvareno jajce. Tad je eventualno bilo gore u Hrvatskoj. Kad je bilo najgore kad je Tito umro. Da ti kažem ja. Ajde ispričaj mi kratkim crtama. Kad Tito umro. Pa ne, pa koliko ljudi, cijela zemlja plakala tadašnja. I Obrat Kosovac je plakao. Ja sam plakao od smijeha. On je rido, on nije pljako jebe. A šta je radio Franjo Tuđman kad je Tito umro? Pljako. Svi su pljakali jebe. Znaš šta on radio kad je Tito umro? Počeo je isprobavati njegove uniforme, da vidi kako je to. Jel jasnica? Kaj veliš? Čuo sam da su mu neki šiptari zapravo šivali probne majstorske uniforme od papira. Tu je i Drizi počeo. Ovako, daj prvo da konstatiramo stanje. Stvarno konstatiramo stanje. U privredi, u zdravstvu, u gospodarstvu. Teško. Svi smo u drugom stanju. Stanje je teško. Sve u drugom stanju. Polako, ajmo da vidimo što ljude čeka u gospodarstvu. Govno. Crkavica. Plaće, recimo. Nikad. Šuga. Gospodari. Recimo, šta ja znam, što se... Do plaće, dobivat će recimo fotografije plaća. Fotografije novčanica. I onda, kojiš ono će gledati fotografije plaća. To je prva faza, druga faza će dobivati recimo fotografiju hrane. Dođeš recimo na kaplec u svoju radnu organizaciju, firmu i tako. I dobiješ fotku recimo. Topli obrok. Hladni burek. Šifra, nismo mi od jučer. Na trgu će postati zid plaća. I onda će dolaziti Raja i palit će svijeće na zidu plaća. Koliko imaš plaću? 3000 fotokopiranih kuna. Ko je na čelu gospodarstva? Gospodar. Ko je gospodar? Na čelu gospodarstva je gospodar. Slušaj, koliko je minimalna plaća? Minimalna? 0 kuna. Čekaj, ono... Minus. 0 lipa. Ček, moj je gospodar, nije? Ne, ja mislim da će... Zvede narod moje zemlje ropstva. Ne, ja mislim da će osnovica biti lipov kurac. Lipov čaj. Od lipovog kurca naviše. Ja bih samo primijetio da ja mislim da nema krize dok nam Hrvatsku gospodarsku komoru vodi Nadan. To je sigurno, bravo. Nadan umire posljednji. Tako je. I ovaj gospodin Lončar. Ja bi mu da priznanje, plodovi zemlje ovi. Bravo Ivo. Ivo Lončar. On je naš čovjek. Kako će se ta emisija zvati sljedeće godine? Kako? Plodovi neba. Svi Hrvati će biti u raju. Čuješ? Tako se bori za poljoprivredu. Tako je. Sad smo načeli to vrlo bitno pitanje. Nismo načeli, nego smo dokrajčili. Ne, nas je zajebala jedna stvar, što je došao inspektor i pita je li to voće ili povrće. Ja sam rekao, ne znam, marihuana. A kako ću ja to upisati? Rekao, ne znam, je li voće ili povrće? Ne znam, jebem ti. Pod duhovnu hranu. Duhovna hrana protiv duševnih boli. To bi trebalo kad god neki od ovih... Ja sam se napatio u ovoj godini, ako će iduća godina biti kao ova. Ja ću odseliti. Ja mislim da će biti još gore. Ali nema veze, dragi Hrvati. Bit će gore. Da, gore, bit će najgore. Gotovo, čovječe, propalo je. Svi da ste pogasili svjetla i izašli van. Kako bi vi to shvatili ovu rečenicu? Bit će gore.
Da li to znači kao... Sam si biće, ne, jel to ono, ovako kako je nama, biće i gore? Ili je to, biće i kao lošije? Biće... Ja bi više volio da ovako bude i gore. Zamisli da vidiš Hankicu, onako kako trči oko kontejnera. Ja bi dao 100 maraka za taj prizor. Da, kako će tek biti penzionerima? Nikako, neće i biti. Jebate. Ide se, ova država ide zatim da ukine umirovljenike. To. Ja mislim da bi trebalo ove ekološke organizacije, tome što smo pričali, da recimo za penzionere, i to ćemo mi organizirati, zločesta djeca za penzionere, da se farbaju kontejneri. Da više ne kopaju po ovim smrdljivim kontejnerima za smeće. Već recimo za penzionere akademike. Kontejner onako slikan sa knjigama. Kužiš, i još možda malo, ako se to da isfurati, jer će ono pogrebi pomiriši, da to miriše. Daj mi gušt, zaviriti u kontejner. I recimo svaka familija jedanput mjesečno da iznosi organski otpad za penzionere, da prosipa pred vratima, onda penzioneri dođu ko golubovi. Iskupe malo, tu nađu trulo, jaje, malo paradajza, ono, skupi se. Doći se po parku skupljali golubovi. Moj dida ima isto jednu primjedbu, da nije u redu da se sve baca u iste kontejnere. Tako je. Ostacio ribu u riblji kontejner, ostacio mesa u meso. Kruh je kruh, razumiješ, a ne sve u jedan kontejner, onda... Pa dok ti to išao prkaš. Pa recimo jedan kontejner za tampone. Sad kad je bija badnjak, razumiješ, dio mora 800 kontejnera. Da bi nabao malo ribe, razumiješ, a ono fino da je bilo kontejner za ribu, ili onda bi on... Onda znao ti tražiš. A di je riba, boga? Ili recimo kontejner gdje odbacuju se tamponi. Onda penzioneri to skupljaju, peru, pa onda prodaju second hand tampone, recimo. A mogu raditi čaj od toga? I čaj, recimo. To je već poduzetništvo. Ne znam, ja kao dijete, ja bi ove... A što ćemo djecu izvoziti? Ma čekajte, da završimo s umirovljenicima. Da se karaju sa cigarima. Ja bi kao dijete... Nema do mlade djetetine. Šta ćemo sa zdravstvom u 99. Krpinu za ministra zdravstva. Krpinu. A ovako da ne ostane kako rano. Zašto Krpinu? A šta ja znam, kako je glup, mogao bi se zaraziti negdje u zaraznoj pa da ga se riješimo. Prvi primjer ako ja dobija sifilis, a ne kontaktom, nego preko zraka, preko arije. Mi znači sljedeće godine više krepat Hrvata nego štakora u Indiji, gdje se svakodnevno provodi deratizacija. Najebali su Hrvati, oprostite na izrazu najebali, mi inače ne upotrebljavamo takve proste izraze, ali najebali su. Hrvati. Ali to je istina, budemo realni. Provešće se dekroatizacija. Gledaj, razumiješ? Uz općenito pad nataliteta u Hrvatskoj, mislim da je Hrvatska, to je tema za Hrvati odumiru. Za 100 godina neće ostati ni kamen na kamenu, ni Hrvat na Hrvatu. Ni Hrvat na Hrvatu. Gledajte, kako ne bi. Hoćeš ići radit, nećeš, nemaš posla. Ako radiš, ne dobivaš plaću. Ako si bolestan, ne možeš se ličit, nema kreveta u bolnici, nema likova i tako dalje. Ako ćeš... Nemoj prostačit. Ako ćeš dalje, što bi osnovne funkcije, disa zrak, u kurcu je zrak i sve je zagađeno, razumiš? Ako ćeš, mislim, ukratko, adio, lipi moj narode, što je bilo, što smo živili smo, zrak će se na tetrapak prodavati. Penzioner dobije ono, recimo, mjesečno fotografiju kruga i tetrapak zraka. I to je dosta za mjesec dana. Ko će platiti tetrapak, što je? Pa iz proračuna. Škegro, ako ga niko ne zakolje. Ja se dan kraj da ćemo biti sljedeće godine ministar financija. Neće se Hrvatski Škegro riješiti sljedećih 200 godina. Narodne kopanje, javni radovi, narodne kopanje. S jedne strane narod, s druge strane snijeg. Velika, dragi naši, dođite na rivu, 200 metarska kopanja otvara se danas. Dođite, jedite napoj. A to je dobar tek. Tako će nam biti. Biće na, mislim, lipo. Znaš kako ima Dalmatinci, ja nisam reći. U kurcu smo. Na babušku. U kurcu smo. Ja se samo bojim zime. Koje zime? Ko preživi zimu, pričat će bogati. Ja sam čitao u novinama danas. Biće nagradna igra, poklanjamo život ko pređe Ilicu od Jelačić placa do Britanca. Ja sam čitao u novinama da nas čeka ruska zima. Hoće onda ruska zima nego američka torta. Hoće onda opet doći ovi partizani. Neće doći ruska zima, dogovoreno je sada na ovom sastanku. Jak da dođu partizani. Na ovom sastanku neki dan dogovoreno je sve je utvrđeno. Koji dogovor? Tuđman je dogovorio sa Jelicom. A ste čuli to by the way da je bila frka, da se skoro strmopizdi avion ovaj predsjednički? Kad dolazi iz Rusije da je bila magla. Normalna linija. Normalna linija i da su... nije on išao normalnom linijom. Da su pljeskali na kraju. Gdje će on u normalnu liniju? Sad pilot ne mere deci izaći ovoga na oči što je uspješno spustio avion. I kažu da je najhladnokrvniji bio predsjednik prilikom tog vrlo opasnog spuštanja. Ja sam isto strepio. Sigurno je rekao, ako padne njega će opet sastaviti. Ko visoko leti, nisko pada.